Yambi olinemi mina bakaleng barago nga onijigo nilegbo kikadego tuloni kikaje gusaka panga gareme. Anime aneka fresh pagu bangwa pa ngogu nabira karani anime no rakarani kuigizo. Gini paido aneka fresh papa ha ana fresh papa Rago Sabiti. Rago Sabiti nga gini uru. Rago Sabiti nga gomboli jaje uru. Uru tingida pa kusa zagino. Uru tingida pa kusa zagino mina pebelewe. Gi uru le uri nemi. Anaka fresh papa ha na baha kinarogo sangmambolio. Chada ngupangani kurukusayo te anaka gukusayo chirengo. Biu pane menga vura guduho ane medagba rengo na jire. Dagba bichimu na imarago. Dagba Yesu Kristo na Satana. Bakare vura duho ane me. Bono kachikango hete ane meinu hu nga begire dudu dagba ruruapa na agbegbe na bae. Ani duwa kani sekilo kupanga pasabichi anime chipa anikini lengo pai anime weli chipa pa gu uru ngaga ili somboli no gu uru ngaga songe. Anike bingo nga danato na pasabichi na weli pahaengeni. Yamu weli aboro na to na pasabichi watadu mboli na to na pasabichi ni chiko. Chidu anike bienga rogo bamba tapai ya imbahanga Genesis ga hakapita uwe ga versi sankuchi biata china yawe. Sidu mbongbo tunu kinyeshi na poto sende na limbaso gwa he durogo ho dunduko. Chisaba uru mboli kinyeshi ga kosunge nga guko mangihe saba uru ko kiongoji chiga kosunge dunduko nga guko mangihe. Mboli kifuma kuli saba uru ikpara haziazia. Bombi korogo ho. Mboli ango jibega kosunge dunduko ngogu kwafu kimangihe. Amen. Amina. Anabihene uli nemi rogo bamba tapa nga mboli akushiahe du nga mangbotoro na sande na baime na gwa hedrogo yodo angua na biro na nya na niangada kushiboro. Fu nya sako kushikushi eja hele. Guru kwa kushegya herogo shado sita. Uru neifu honga sabo uru kuku ongoji rogo yo. Uru le kuku mwehenga gu uru. Nga para uru na yugo pa kwa kushima mbotoro na sande. Kachingita pa pako na kachingita po guahe kwa kushihe rogo yo. Uru le china maku chini na chini para hazia. Anaka yanrogo pangili shime chinga holy. Chini para hazia chinga blessed. China maku chini. Greg bore anga tunga zande adunga hote. Tunga jinga adunga na muru na baka na mundu na abonumute. Greg bore chadunga legbo kusa ahedu mboli akushi aherogoyo. Kani jinga poji uru rana mikipamia hakuchipa batunga aborote. Upare amadu mbata hombatafu angbatunga tunaka saka churuli poto sendele. Ndu ili somboli Rago Sabiti nge ginihe. Yansu panga ana ili somboli Rago Sabiti. Biko anabihane menga kurabro kono na ili somboli Rago Sabiti o kurabro kono na ili somboli rogo kuro uru ya shia hachipa pa chiyo ni chiyo. Anyanga ya gihengba mboli kini mwengi kuchisangba koya. Chidan kebihe rogo gate buru mwambe kuchibawe nasa. Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Ankebihe rogo versi mwambe nga. Moni chingiji para Rago Sabiti kak para haziazia. Moni mwengi ga sunge rame kidu sita.
moki mungi ga sunge dunduko. Ono saba rame nga rago sabiti fu yakova ga momboli rago ho kama manga nga sunge wasanya mona wiro na guwiro nga de na ga moyombu na ga na gbinji ga zogozoganya na gukumbo boro kado proyo. Bombiko yakova amangi mangbotunu na sende na baime na gwahe dunduko durogo horame kidusita. Sabarame ko kiongoji. Shidu yakova fuma kuchini kulira gusabiti kikparaha. Amin. Amina. Zeze kikapa mapene franerenga moni chingiji parago sabiti. Chipegine chaya chini muchingiji parago sabiti. Bombiko bangirani amago chini. Mbulio mwino honga bangirani ago chini kukume rogo sangba koyonga moni chingiji parago sabiti kakpara haziazia. Ulinemi zena hedu foraneme. Mochingiji parago sabiti kakpara haziazia. Mboli du pehewo. Njiko njiko nga gubia maharo gombole njiko bawe. Sabiti ya frach papa hane. Mochingiji paha kwara haziazia. Ya munu mungiga musunge arame kidusita. Moki mungiga asunge dunduko. Asunge nga guana manga ulinemi. Mumungi harame kidusita. Muku nyeshihe. Ono sabarame. Gini sabarame. Arago sabiti anabi rago versi bawe. Sabarame nga rago sabiti fu yakova nga momboli. Rago ho kama manga nga sunge wasanya. Anga kana moni sana ate ya mo no wiro nga kumbogude na wiro nga degude na ga moyombu uninga kumba na undoro na sunge poro na gana gbinji nga gude na undoro ta degude na undoro na sunge poro a ga muzogozogo anya na gukumbo boro kadu poroyo utado ga ginongo gune kadu poroyo muya fogi ga maboro poro na boyo dunduko ve yongo jirogo gurure mboliye mo biherenga ane kambwambu besunge dungu arame ono kuna do panga ani yongo jiki baomerani rogo urure wako mungihe anape fogbia anamanga gwa panga gumboliye aida ani mangi kuna manga waki mangi kana wakana ko chipegine anamanga japare chini anabiyar versi bawe na sanga bombiko yakova manyu mungbatunu na sende na baime na gwahe dunduko durogo ho rame kidusita sabarame koki ongoji shidu yakova fuma kuchini kuli rago sabiti kikparaha kwa paraha zia anamanga japare nigini nduhe nigu nduhenga mbolia kushingo mbuturu na sende anga anamanga hachpa watado fuboro watado fukenisa te rogo poso sa arame bishobuchi uwe nga saba ono kwaza ndeyo nga kuraniyo antuna kagide limo poso tunachu uru uwe kuchi bambata uwe uru anazini sasunge bietu uru nga uwe sunge biama uru nga biata sunge bishi uru nga biama sunge site uru nga bishi sunge sabo uru chia anazini ragu nzengu akini kalakakilani kuchi bambato uru nga anayemba nga ragu bia ragu gimo ragu ili sumboli ono bambato uru dunga ga poso sabo uru anasahanga uru zando uru mbiahe uru bagahe uru nduku suguyo chidungo gupa anaino ngohoya bangirani ama gochini anwa meno fogo shino ya bachikarani kurogoyo ono samomboli na pekura pakya rogo kura ambatunga yu pangilishi na arabi sande nga bomboto uru nga ga poso uru sunge yamba nga iyo al ahad rogo classic arabic al ahad nga sa mande nga ithnain nga uwe ithneni
Tuesday chenga talata chenga ngbarugo para be na imbo na buru talata biata. Wednesday arbaa biyama. Thursday khamis na khamsa rago bishu sunge. Friday ga juma nga guru nga preparation day rago jaja kekapa. Preparation chupapa guru mbeli nga rago sabiti Saturday yomo sebt. Chingba nga arabi na pehe nga wenengai nga sabiti ngani. Al sebt chirogo pazande nga sabiti. Logo good translation nga gani dung hawari nga pazande rago sabiti. Ido uli nemi unobihe nga ani motono tigi pale. Obora French papa guru nga gamboli arme. Durogo jaje keke apaki durogo gunji nga gamboli. Abrono biro nga mongo guboli yena vovopa. Ono gipale vovopa ngani. Vovopa ngani te. Nuko cha amadu ni keke ho. Ono anidu amanga berana nani ya. Chirogo samamboli rogo gamboli njikodu bawe. Ubiema njikodu ngani. Chidu. Minazina henga. Ane kalagachirani kuchisa samamboli kaduwa Yesu Kristo. Kwa yawe chini keke heya. Kana yangawe chini keke heya. Ane kamena fo sangba satana na sangba shino aboro. Yanga daha ane kizanga yenyeraka. Samamboli na yawe ani banda guru nga sabiti nga gamboli zia. Chiduka na manga sunyargo yoya. Gini uru nga rago sabiti. Ane bierogo versi bawe nga gate buru. Nga sabarame nga rago sabiti. Gumuna deke ino rengo. China da mumo yige research. Mubatanga ka inungo ginigo nga bambata uru nga poso na ginigo nga yanga daha. Guyanga da uru nga poso le dunga sabiti fu Yakova gamumboli. Ragoho kama manga nga sunge wasanya muno wiro nga kumbogude na wiro nga degude na ga muyumbu na ga na gbenji na ga zoganya na gukumboboro ka dupuro yo. Gamu arekire kya hedun do kei ongo jirogo gurure. Gamu arekire kya he mo na ni du mboli mapehe chini keke hero sangba koyo. Chidu ani do ka ni gbatalengo kei no ho. Ana ability berani ka gbatalengo chidu mboli akushiranchi na berani. Akidunga free beings ani wangua sungurogo basa ganga kandu kata kinuwo te. Rekirikya burudungani nga free beings. Kana mboli aiji henga ani batulu kibiru. Muduni. Ana gbata mboli rogo sangba koyo. Anga kozegyu. Ana kagbata koyo yete. Kurogo sangba koyo. Ya musabiti nga urudunguna tise. Ankabe rupa mutumo buru na biata. Na yawe rame shita onika amanga sunge. Ono gusaba urunga rago sabiti ngandi kidi rago ongoda. Nga kpara rago dungurachi. Koni ni mangingo sunge rago hoya. Chinga rago sabiti fu Yakova rago goni abaraka dunduko. Amen. Amina. Musaba urure ulinemi nga uru ongoda kidoni uru dungurachi. Onuma inonga a Kristiano hoya dungurachi yoni kurogo basa ina ili sumboli. Ina biabia ina kpalifumboli. Urure nga uru parafumboli. Uru dungurachi. Chi logo jaja kikiapanga gbayaga. Anang baka parafumboli logo kura uru. Kini dungurachirani logo kura uru. Chupapa ili sumboli. Ono yamo chikuchi sangbomboli. Ono moino honga upomboli apehe. Kuma idaka pehe wa. Kwa yaka Adamu linga gulinje ngwale ya. Kwa maidaka pehe wa. Ngoku moino gini dugi heyo.
mbuli na sadalani alami akanawo okwaya niwe uchingiji para gusebiti ka para haziazia grengo urongoda chenda mongoji chendo panga mudungula onidungula chironi kurogo basa ka para fumboli chendo panga ani mwenge kanawo manga basa pate hiyolewe usebiti linga uru fuyakova rogogoni abara ka dunduko oni ni mwenyingo sungi rogoyo ya anki bienga gini kura kido hedunga ho tipa banda sangmamboli tipa kakakuchi sangbako achingida pogo apako apena bodunduko rogani mwenye apayo rogo Ezekiel buru bawe no uwe kuna ya fulani we kuligere mi afuyimi arago sebiti fiyo wayugu he dagbare neyo ini he minga yakova pare yoziazia amen amina mboli ya fulani we kuliegwa pango kwa mapeka fulani rogo ziazia keke payo kuyako fulani we kufu kako arago sebiti nego panga sebiti tiga anike biena aligbodu kufu kako arago sebiti fulani chiduni yugu he dagbarani nako ugurane nga apekeko ugurane nga avurumboli uburonga avurumboli muna ilisomboli roga ku uru muna yugu pa dagbaro nako munga avurumboli nzunzu mbiko muna manga sangbako yakona lewe hoye inogo wa aboro ninga yabore go yodu hoye ino ninga gimi aborongoni yugu hedu owuli nemi mubatanga wulidu ogwa aboro ni na parafumboli rago gamboli uru duni keke he mo biyebi yakana membi dinamo ayeli shimboli rago sebiti yakona lebelewe chipapa aboro ini henga unga yakova nakpararane ziazia kuna dopanga aboro ini henga ani ziazia adoni ziazia rani begine bumbiko mboli duna salani ane du ziazia gakuru kwafu mako kule kipara haziazia ana banda hani anakura a ziazia manengba kabanda kulo uru kianga gwadunga makuli heya adunga niziazia haya mo bingo gi makutere mazanga hazanga manga basa pate kuma pehene oye inogo wa aboro ni yugu podu dagbako na agako aboro. It is a sign between him and his people. Logo kuro verses na yawe it is a sign between him and his people forever. Nyanye kinji ulingo kukido hedu ho fumboli chipapa ka aboro uru na tunati ginilegbo mbahangbanga ani ni ginilegbo uru na tunachini wakani ruhoka banda gamboli uru ziazia wane mwino honga rogo urusa asa rogo yo buru na biama 24 hours in a day chingbangbanga ginilegbo uru na tuna kuchini kini nyeshi kuchiginegu anabiye rogo bambata pai nga mboli kwana tunaga kusunge nyemu kida kuchiwiso tunaha nyemu kida kuchiwiso nga 12 hours mboli yana manga sunge negu upanga uru na tuna nyemu ani gidinga hachinya newe nyemu kidu no wiso sikingya bambata uru bada kushi bambata he kwa kushi buwehe bang sapare nyemu kidu na wiso sikingya uwe uru nyemu kidu na wiso sikingya biata uru nyemu kidu na wiso sikingya biama uru dakuchi sito uru usobo urure kwa ngoji akibiha rogupa amutumu buru na biata buru na bawe na uwe kini yawe tuno nyemu datigu nyemu wo onika mangapa goni sebiti anika mangapa gani sebiti wa tuni nyemu
kuchinyomu uri nemi kandi bihe rogojaja kekyapayo ne bihinga uru natuna nyomu anyengo gudwanime rogo traditional nara karogo yanime nga uru natuna babere yuria abora masaka ha jaja kekyapa nayo uru natuna nyomu ukano gwabora namangara bo Christmas utadole bo 1 ino sungu dokna saat na shara babere yuru chikitaka dachi saat na shara pakutuna takang bayo ulenga mimo ni mokrogo gana utadwa amwa dachi Christmas gure nogu manya panga gize ginole fulani nga apeke Yesu anatuna ka celebrate chigani uhuru achini chada mu check gamu weather nga sunset uru na chiginelegbo uru kini kuro achiginelegbo ana check sunset modwan katna ka celebrate ni na uvovo uru ngogo na ni mokoro yo anyi ko sungudo kana babere yuru akoro kata kan baran babere yuru ya jese kekapa arugangarani wote chimangba muini ginelegbo uru atona kini yeshiku chini Yesu ekwi rago preparation day nangya Friday usito uru ekwi shidiko nyomu jaza kekyapa na yame sebicha ambida ka tona ugwa bornando na Yesu ikidebi muno gwa Maria nandu nako ya nimwe kamanga sungetu mbiko urumbali ama ambida ka tona ya gaga kuporoyo indu chakamba kambaka dagwa hengu ike inane rago sasunge nangya yo malad kulimu ngaga bya Yesu nayo upanga inyomu yekishiji Yesu inyomu ledu yomusebicha atuna uru natuna inyomu bepebelebe onukigehe na Yesu chigako yamukwa na para fumbuli rago sebiti omyanya kasache walenga pasebiti ani pole fumbuli rago sebiti nga urubya upya panga Yesu ngiginehe yamukwa na elisumbuli rago sebiti anabi logo evangelio nga garuka byama era nasa china yawe kokiye kunazaleta yo yasono chikoni kokilimi ku bumbuchiliayo rago sebiti weshino kanidu kirukwali kageda pai amen amina Yesu ayekuru nazaleta yo fo gwa nduge kwa natakwali kino hushaboro yanga dako kuye kurogoga kulingara kurogoga kugwata yeyo lewe shino kandi dunga kuna ni mukubombuchiliayo na sebichi do kino rukwali kageda pai kulinga shino ko asebichi do kuna limo kuchiliayo keli sumboli kwa nanduke nisayo namo chinolonga igine yamu chinolonga kelimo kubumbuchiliayo rago sebiti omunga kurouru rago sebiti minade shinalido kana shino Yesu Kristo gimigbia kelimo kubumbuchiliayo rago sebiti do kinurukwali kagida pa faboro kashingeshi nono ndunga kelimo kubumbuchiliayo ro kurouru kinaga modo munamanga kanogupa moibihe nuluru hebangiro umebe nuluru hebangire chiminga kapeka for Yesu kabiologo sa Yohani uwe bisheboti sa china yawe guni kanya ni nyerogo koyo nikata ni chini awa kwana ata chigako uboro ya unyerogo Yesu ya ungavurumboli ungaga Yesu ni duwa kani ata wakana Yesu anata upa Yesu anamanga hashi duwa ukani amanga haa ni chini upa Yesu anamanga nga haya chado upangani mwengi hete anapeka foganigbia
ko nga piapa fulani anga abarani nga piapa fulani te anga nanani nga piapa fulani te anga kanisa nga piapa fulani te Yesu ni chiko nga piapa fu guboro guni na deke bienye unga miko Yesu ni chiko nga nyenye unga nga guboro ne ida kuchiwuli mboli ni nke bibata na da shi na duwa shi na Yesu Kristo kalima kubambu chili ya yora gusabiti anga gipare nye kana kwanete anake bienga davira rogo nyenyera kayo ane kandu ku kanisa ya kinji ragusabiti nyaye kinji anga paragusabiti wogu aboro na yanwe o upanga ragusabiti ri kuruponji kodu chama du bakuru yo Yesu amaki maja kusayo chiho balewete achinga ngombelenji ko mago kusayo ayu upanga ragusabiti ka gogo akusayo Yesu anya chenwe mumbutu na sende na gwa dun korogo cha gogo kusayo ono samamboli cha gongate kandara gu leta do logo esa tadu mukuta do lihe utadu gwa koma ka do chini cha gongate daho apani ke jigoni na abadunuku apata jigongote ali bingorogo yesaya yo buru biata na bisebotisa versi buru no we kuchi buru na biata china yawe bambiko wavovo mgbotunu na wavovo potosande ngogu mika mangaha nika nyaye kubara bangire kinji wo poi yakova wo angbatunguroni na limoni nika nyaye si yekadu wegere ya ti fogojiwi da chikura fogojiwi na ti ragosebiti na da chikura ragosebiti aboro dunduko ye kafu iliso bara bangire wo poi yakova amen amina bolima pehele urine minga gine kuma pehenga gumumbotu kamangaha ni vovo yamu bolima manga vovo mumbotu kuna manga hakinja awole Yesu amaya wanakambaka da bawu ukambaka da kashinyeshi woyeye kikarogarani uvuvu mumbotu na vovo potosende kukamanga kwambaka da hale ya rogoyo angbatungalani na abalani ni kandu kweli sombole chia jiwina cha bambata jiwina ale bodu chifogo jiwi anakandu kweli sombole chirago sebichi anakandu kweli sombole kachidunga mwadunga yote chidumuka abananga sebichi chiniya ono uwaburu nika dumumbutu leyo nika abanda gambali uru kinji anatona hasande no kida kwalio Yesu nakayeni oguvovo mumbutu na vovo potosende ulinga gimi mabangilise de gimi hope dungane gami nikadu namboli sarogo basa minika yeli soko kini biko kini bipopuko kachunga kido hedo mo eli simboli rogo gako uru mo magia hareme kama mwenyingo apai wogu oshino masona korogo yoya ana masona kuli korogo alika apai ni dungu haliko oshino ni dungu he gugu nutunsolane chi rago yakova ogo pani ni he kana biabia bien ono ana sumo kagida samomboli kino wali dulengonite chingmangba ni biabia fumboli ono abia ni chihe nga samomboli kinyeshiko yote Yesu amapehe nga buruma kungogu ni naja samomboli kini mwenye koromonyi mwenye payo anga buruma kungogu ni naja ha bua mwaka mga hayate chidu nafuta mae nga oni degetroni kigiusa kapanga gudwana chipapa kamboli uru nayambiro ningo onde yingo turuni belewe chipapa video ngo gudu nafura chipapa banda sabiti why do you call banda sabiti
Ani mani minu gumbali urungara usebiti. Why do kan bandaha? Na ukuru video ni kadu fuha baliwe. Nika flash papa. Why do ya alia rago biangara usebiti. Kurogo Sunday aboro ali sumbaliani murogo yo. Conflict dudu ho. Ligi pa ana flash papa hari. Bakale conflict ngugu. Nugu gumbali abu nika sovra kuchini chiyanga darame. Boli dunoni.